Zdravo svima, dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo empanade. U činiju stavimo 300 g brašna. Dodamo jednu kašičicu soli, 125 g hladnog maslaca ili margarina. Mesimo dok ne dobijemo mrvičasto testo. Dodamo jedno jaje, 50 ml vode, jednu kašičicu sirćeta. Sada mesimo dok ne dobijemo glatko testo. Uvijemo u foliju i ostavimo u frižider oko 30 minuta. Za to vreme pripremimo nadev. Isjeckamo jednu glavicu crnog luka. Isjeckamo jednu papriku na kockice. Sitno isjeckamo i 2 čena belog luka. U tiganj sipamo malo ulja i zagrejemo. Dodamo luk i papriku. Malo posolimo. Pržimo dok luk ne omekša. Dodamo beli luk, malo promešamo i dodamo 250 g mlevenog mesa. Ispržimo i meso pa sklonimo sa ringle. Dodamo jednu kašičicu bibera, 2 kašičice čili sosa. Testo razvučemo veoma tanko. Vadimo krugove prečnika oko 10 cm. Na sredinu stavimo nadev. Preklopimo. Malo pritisnemo krajeve i uvijamo ivicu. A jednostavnije i brže je uraditi viljuškom. Ređamo u pleh na papir za pečenje. U jedno žumance stavimo kašiku mlijeka. Premažemo empanade. Pečemo 15 minuta na 200 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!